Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa Vulavula. Nakhalanga Pet Mathebula. Ay amkeleni Professor Berry Rhulani Hanyani hibulana bona eka nhlekana sikona matla Prof nhlekana mashaka enhlekane ka ba ingiseri bamwe baka Hanyani baka mani eba maswanganye eba hole ba jamba mabarlanko ay aniri lesotri sama vitula sosa ilo sithomba kwazi vatswari va visheshe vo ngifamba xikolweni vixi xi tshamisese sweswiya so hi tshamisa sweswo no I can't swinene Prof Go. ilembe vhiki leriwani ri tikombi ri vhiki ro tika swinene ka vandla ra African National Congress ngopfungopfu loko se ku ta ku pfute hi phepha leriya hi vulavula hi lava ku sungula hi ro sweswi ra ku laveka mavitu ya vanhu lava khumbekaka hi step aside policy liya ya vandla ra African National Congress veri ri lo pfuta a ri nga tisiwi ka hina a ri famba kwendeni a hi sunguleni kwalano kahle a ri lava yini papila leri wonge sweswi ri nga tsarisiwa xiswona i mhaka liya yo lava va RET forces a va nge tshami hi mavoko va languta swilo swi humelela mahlweni ka vona se mhaka hi leyiwa loko ku ri himpela ri tsariwe hi the current secretary general leswi a lava ku hi byela swona indirectly i ku a nge yi a teka goza ro ya tshama kaya a ri yexe a ku vi na lava van'wani lava va n'wi heleketaka ku ya tshama kaya se in short a nga le ka process yo goza leri langutele yena ntsena na va lavaya va nga ka camp ya president Cyril Ramaphosa na vona a va paluxiwi se loko ri ku switano consequences ta mhaka leyiwani i ku ta sala mani manjeni a Luthuli House loko vunyingi bya vurhangeri bya ANC byi totiwe hi ti-allegations leti nga kona lomu handle i problem ya letter leyiwani xa vumbirhi problem ya letter a ni voni swi ri swa nkoka and leswi nga fanela ku ofisi ya liya yi va yona yi humesa ku letter leyiwani a swi fanela ku integrity commission yi va na matimba we've been calling for this for the last 2 years ku integrity commission ya ANC yi ta tisa swiphiqo swo karhi ka mafambisele ya this political party a yi fanele yi ri vona va nge hi hina hi fanele hi vona ku process leyi ya mahlweni hi ku amongst hina kusukela ka le henhla ka tatani Mashamba ku ya le hansi ku hava loyi hopefully ku hava loyi a nga na ti-allegations to karhi so i va vona lava va nge n'wina ti-provincial secretaries process na procedure hi leyiwa se letter liya papila leriya a ri hlamuseli procedure hi swona lava nga le Mpumalanga na lava le Gauteng va nge hina hi kombela ku yima na process leyiwani hi ku ku na ti-questions to karhi ku na swivutiso swo karhi so process leyiwani kahle a yi hlamuseli nchumu and of course i point ya vunharhu leyi letter leyiwani a yo hlamusela nchumu yi lerisa ti-provincial secretaries ku vandla leswi se loko va tandla leswi procedure yi kwihi xa vumune i mani loyi a nga ta yimisa voko ra yena ra ximatsi a ku na mehe ni nghenise rintiho le nkampanini a nga kona of which letter says n'wina ti-provincial secretaries undertaking process leyiwani se loko ku ri hava template yo tirha hi yona i mani a nga ta yimisa voko a ku na mehe ni accusiwile ni ngheniseni ka list there are so many questions so the whole system kahle it's totally flawed se loko ku ve yi na mintlhontlho ku ya hi laha mi hlamuselaka kona sweswiwani emahungwini ni twa va kha va vulavula hi timhaka ta ku ongeti ku na ku cincanyana amendment yo karhi leyi nge le ku tisiweni ka step aside leswi swi nga va swi vula yini swi vula ku process leyi tanihi sweswi mi nge yi tikomba yi ri na swiphiqo kumbe mintlhontlho yi le kule na ku va yi fika laha yi vonaka ku yi kha yi tirha
yi le kule swinene yi le kule and loko a ku ri ku political party ya ANC yi lava ku ti nyiketela aka 3 issues: rebuild, renewal na introspection. Munhu wo fana na the current SG a fane a ri kaya sweswi, a fane a ri kaya either through voluntary step aside kumbe yona integrity committee yi n'wi nyika papila ku loko u nga humi a ofisini hi siku ro karhi suspension hi leyiwa. A Nazareth 54th conference resolution yi tekiwile. Problem leyi nga kona i ncini kona le Nazareth a va nga swi voni ku resolution leyiwani yi violate ti constitutional rights ta ti members hikuva sweswi narrative argument yaleyo yi ta ku rivaleni. kwala mi nga kona prof mi nga se hunda kwalano swi hunde njhani ku sweswo swi vona ku hi ku ntwe na acting secretary ya Mpumalanga loko a kha a vulavula ka yin'wana ya ti-channel ta television a kombisa timhaka teta ku ri vandla ra ANC ri na vumbiwa kambe vumbiwa lebyiwani a byi fanelangi byi hambana na vumbiwa bya tiko. Yes. Se xivutiso i ku va fike njhani lavo va ku va ri ka ti-conference leti va fika njhani la ka ku teka resolution leyi namuntlha va nga hi vulavurisani na ya tiko. Leswi swi hi byela one ku vurhangeri lebyi kwa conferenceni i vurhangeri lebyi byi nga na vuxokoxoko bya timhaka na va swi kota ku loko va dividiwile into those commissions va tshama hansi va ku mo hi langutisela ku aka tlhelo ra vufambisi bya ti-resolutions from a legal point of view xana resolution yo karhi ya swi kota ku tiyimela na and a ku nge vi na swiphiqo swo karhi after conference. Se ANC hi yoxe a yi sungule ku tivutisa ku lava va tivaku mafambiselo ya tiko mafambiselo ya tipolitiki va kona na and va adda value aka ti-decisions ta vona. Vonani for the last 2 years ni ve na xivutiso lexi xi nge xana ANC ya swi kota ku modernizer va nga ha toyitoya va nga ha qambha tinsimu kambe va swi kota hi voxe independently ku va veka ti-policies ta party leti hala tlhelo compliance aka ti-policies teto it's non-negotiable. Hi laha swisa swa mhaka xi nga kona. Ni ve na chance hi 2019 before COVID ku ya trainer staff member xa Luthuli House. A ni nge boxi swilo hinkwaswo kambe ni twe ni nyuma loko ni vutisa ti-questions to xana technology aka ku processa ti-transactions kwale Luthuli House yi kona na. A hi langutiseni issue ya cadre deployment for instance loko ku deployiwa munhu wo karhi a ni ri va nga swi endli kambe due process yo munhu yaloye wa vetiwa CV ya munhu yaloye ya submitiwa namuntlha aka mavandla ya hina ya tipolitiki vanhu va le ku forgeni ti-qualifications. DA namuntlha yi face problem yaleyo. Se mafambiselo ya mavandla ya hina ya tipolitiki are we being scientific in the process so that in the end mhaka ya corruption ku yi lwisa a hi sunguli ka timasipala a hi sunguli ka ti-SOEs a hi sunguli ka ti-departments ta hina hi sungula aka ti-party laha hi swi tivaku ku Mkhavela, Hlungwane na Baloyi va pasile process yo deployiwa. I problem ya vandla ra ANC lewa.
loko ma ha ri kwalani kumbexani ni kombela mi ni khomela kwalani sungula ni hundza hila ta vuya yisa mahlweni ni lava ku hi ta vuya kaya leyi hi ku yi tlhe yi va koho le ka zondo commission loko tatana holobye Mantashe va kha va yi vulavula ni khomeleni tani ta vuya yisa mahlweni mi ngisera Munghana Lonene FM lava va twaku i Professor Rhulani Hanyani va Hanyani i va Maswanganyi hi vo engele ku buleni na vona mi ngisera Munghana Lonene FM a ku rhamba na wena a hi fambisi yin'we le ka 015 tirhisana mathebula dp at sabc.co.za hi ndlela yaleyo ni tirhi ni ta tsakela ku twa ngopfu n'wehe mi nga swirho na n'wehe mi va seketelaka a ni ngo vandla leri ve ri nga va ri ri kwalomu ka miliyoni ya vanhu lava va nga swirho in good standing se ku tlhela ku va na lava mi votaka se hi lava ku mi twa n'wehe hi leyi mhaka i siku ra n'wina ku va hi bula na n'wina hi ndlela leyo 015 taka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula ku nga ri khala hi ta kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava na bongi n'wamungana Timaluleke 015 na Professor Rhulani Hanyani lava hi bulaku eka nhlekano siku namuntlha prof a yeni mahlweni hi languta leyi ya cater deployment ve ri ku hava ku ya hi mutshamaxitulu ve ri leswi nga koho ku na deployment committee leyi hi hala tlhelo yi hetelela ku yi tikuma yi kha yi tiva ku yi hlela vanhu lava va nga ta ya loko ku fane thoriwa a va tholi ku wela ka vandla va thola ntsena hi ku twisisa milawu ya mafambisele ya vandla problem leyi ni nga na yona hi leswi nga vuriwa hi the former SG the current chairperson ya ANC i ku va lava ku defend the process na history ya deployment within the ANC leswi nga kona i ku the very same process ya deployment leyi va yi defendaku yi be exposed loko family ya Magupta yi va involved as part of the state capture reality se nina problem kwalano deployment loko yi nga controliwi hi policy na procedure ya party kambe lava va nga na matimba na influence ku kota Magupta va swi tiva ku Makhuvele i ta va minister Mundzuku kumbe va ku Baloyi a yi vi yena minister swi suka swi tsekatseka swi le Tool House ene vumbhoni byebyo hi byi twile aka commission hi yoxe kasi hala kun'wana lava va nga tsala tibuku hi ti-problems ta ANC mhaka leyiwani va yi khumbile na vona se leswi swi defendiwaku hi tatana Mantashe vonge swi vekiwa hi tlhelo ro hi nkarhi wa vona nkarhi loyi a va ha ri ka ofisi ya SG swilo a swi famba hi ndlela swilo a swi nga fambi hi ndlela va tele vanhu lava va nga deployiwa aka ANC especially aka timasipala ta hina munhu a seva masipala a ona eve hi twa hi n'wina va mahungu ku munhu yaloyo se namuntlha se EMM aka municipality B yaleyo issue fane addressiwa na yona mi vula ku yini mi vula ku vanhu lava loko va hetela va ya thoriwa hala tlhelo rin'wana a va vi va lo fikelela swilaveko ku va va lo lerisiwa a hi hinkwavo maxaka hina van'wani hi na privilege yo loko swi fika aka swi swa timasipala ku appointiwa ka ti-administrators pa hi vulavula na vona tolo kunene a hi ri na meeting na wun'we a ni nge vuli vito a hi byela swiphiqo leswi a hlanganaka na swona a lava ku pfuniwa hi university se loko ku tekiwa munhu from A swi tiveka ku munhu loyi u onhile hambi a nga yisiwanga a court loko a ya fika ka municipality B i ya tlhe a onha futhi se hi tlhelela ka mhaka leya ya integrity commission xana integrity commission yi na matimba mahi yo landzelela ti-mistakes swiphiqo leswi nga kona within the party va lava va tlulaku nawu wa party before hi vona ku ti-hawks SAPS swi fikela laha ka NPA va teka magoza mahi ku disciplina vona lava va nga involved aka swo karhi swi teke malembe mangani
ku va office ya auditor general namuntlha yi khome hi Manana Tsakani Maluleke yes ku va yi va in a position laha yi nge na vona va nga yisa lava va nghenisa ku rintiho a nkambaneni a court. This should have been done long time ago. Kambe, it's only now that that office is empowered in ndlela yo yaleyo. So tala from party to government as fambanga hi ndlela at least in the last 9 years. And hi wona nkarhi lowani wo a hi veni na ntamu wo a hi langutiseni swilo laha swi nga onheka and swi lunghisiwa. yi khomeni kwalano ku mahloko makata mahungu lava ku hi tekana vayingiseri hi famba na vona prof loko hi kha ya mahlweni mingisero wa mina 015 297 1855 sungune ni twa ku mahungu ya wena n'we ta emisikwini amukela bongin'wa N'wanati Maluleke ya bongi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. You know, the problem currently within the ANC is that there are people who are members of other people. You know, if you've got money and then you can organize a prize, you buy people alcohol, and then you own branches and so on. And then people listen to you. You know, they don't disagree. So that's the problem. You know, these are the kinds of politics that are at play at the moment within the ruling party. xikongomelo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. 015 tirhisana mathebula dp at sabc.co.za at Afrika Munghana hi ndlela yaleyo ni famba na professor Rhulani Hanyani bona imhleri wa tipolitiki lava hi nge le ku buleni na vona va kha va hi pfuna ku famba hi gondzo ra vandla ra African National Congress eka nhlekani wa siku ra namuntlha ngopfu loko hi languteka timhaka letiya ta step aside policy hi tlhe hi languta na timhaka leti ta cadre development kumbe cadre deployment hi ndlela yaleyo prof un'wana muyingiseri ni rhumele tweet la i ri a swi oni ku va na cadre deployment leswi swi fikaka swi va ntlhontlho i timhaka ta ku cadre deployment leyi yi tikomba ongeti yi tsan'wa vuswikoti lebyi a byi ta laveka ka ndhawu leyi cadre yaleyo yi deployiwaka kona mi nga se ni hlamula kwalano prof ni khomele ntani ni nghenisa muyingiseri loyi ni twa ku yena u ri yini enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Nhlekani? Swi tikomba ku ri na xiphiqo hi muyingiseri loyi i twalela ku prof mi nga ku yini ka mhaka yaleyo ya ku cadre deployment yo yoxe a yi oni ku fika kwalaho Mashaka, concept hi yoxe a na problem. Matiko ya le handle va Great Britain, America and so forth vanhu va deployiwa a hi problem leyi nga kona i ku deployiwa va mani hi ndlela leyi nga fanela. Say this is what I would put as a template. I would say n'wina va ANC submitani mavito in the area ya public finance, submitani mavito in the area ya ku va a municipal manager, supplyani mavito in the area ya ku va mayor and so forth. Ebe hi tshama hansi hi ri committee ya deployment hi ku i va mani va qualifyaku. So in short hi veka leswi hi nge i ti-political standards to karhi so that hi nga vi kule na leswi minister Mchunu va lava ku swi va kona ka public service na le ka timasipala ta hina. Munhu a nga deployiwi hi ku i makhuvele i xaka ra Hanyani swi create a problem. Clip ya n'wina yi hlamusela kahle ku laya handle laya swi ya hi ku i mani a tivaku mani, i mani a tshamaku kwihi, i mani loyi a ndlaku yini rini. So you can't deploy a person based on what we call clandestine criteria. Ideally, munhu u ta suka a ona ka masipala A a tlhe a ona ka masipala B. Kasi loko swilo swi endliwa hi leswi hi nge i merit, party ya meritocracy, leswi minister Mchunu this week va lavaku ku swi va kona ka mfumo wa hina, then we know ku ri
Luthuli House na Public Service Commission ba vulavula language yin'we and a nge vi na problem no deploy cadres a ku vi na ti-standards a ku vi na criteria a ku vi na vumbhoni a ku vi na track record munhu a nga deployiwi hi ku hayi i close na provincial SG hayi i contributa mali yo tala ka nkwama wa ANC a hi swona sweswo a hi swona kuve ka nkarhi lowu hi nga ka wona swi nga va swi ri koho sweswi mi swi tshaka kumbe mi swi tshaha tanihi xikombiso prof maxaka swi kona vumbhoni a byi se presentiwa kahle atafuleni kambe hina hi ri university hi busy sweswi hi langutana na vumbhoni bya state capture so that by the time report yi huma already hina an opinion formed hi sweswi humelelaka kwalaya machudeni ya hina laha ka masters na PhD ba encouragewa ku leswi mi nge mi la ku ndla research potential area hi leyiwani pfuna ntiko kuma ti-degrees leti ti addressaku ti-problems ta tiko se I can't wait for July August ku ya mahlweni once the report is out ku cheka ku vumbhoni lebyiya byi ente ku fika kwihi kambe I must say commission ya deputy chief justice yi tirha hi ndlela yin'wana yo hlamarisa ngopfu loko mi ya aka Google data bank ya vona ma swi kota ku kuma ti-transcripts ti endliwaku every day so issue ya transparency yi kwalaya it's up to us hina vaakatiko to sit down and hi hlaya timhaka letiwani hi nga ti veki laya hi nga ta kokiwa hi van'watipolotiki ku namuntlha hi ya hala namuntlha hi ya le ku hlaya swi empowera vanhu ku ya mahlweni yi comment kwalani ngenisalo yeminiseri enhlekani mingiseri a ni swi tivi ku vayingiseri va me lava mi nge le ku kumeni nkateko wa ku nghena hi n'we va njhani a ni mi kumi loko ni ku ni nghenisa loyi hala i fambile loko ni ku ni nghenisa loyi le a nga ha ri kona kambe hi le ka 015 i makwena mavunda hi loyi a rhumele tweet yaleya kombisa timhaka ta ku cadre deployment rather a yi na xiphiqo kambe hambi ko nghena DA kumbe EFF cope cadre deployment ya ha ta tirha ya ha ta ya mahlweni ntsene loko va ri na vuswikoti hi ndlela yaleyo imani hi twa kumbexani loyiwani i ta kota ku va na nkateko wo nghena miyingiselo enhlekani ipfukele minjhani bota mina a khensa Yeah, but Kali deployment, I think I meant ANC ntsena loko ma languta hala ka DA vo swi vitana xilungu xin'wana vona va ku i fit for purpose. So I listen nga ta olova ku ri i nga swi humesa ka nkarhi wa sweswiwani ku ri hi nga ku clear deployment ya fa ku hava vanhu leyi nga na yona because mavandla hinkwamo loko mo languta kahle I know this was a problem okay, because of this guy, I supported this camp, the campaign, and maybe some of what about me, maybe some of what about party person or party or something. Come over Nala, it can support. I'm never about it. So, you want problem, and the you want the motor. I think that cancel out. Yes. Like that cancel, I'm talking about what year? I like an EPR cancel. So now you are going to talk okay, mun atira. So now let's RTR council. Now let's public utility. Fana bangwan. Come up another full time. Or naban kato kumang segi deliver. Mara bicar kasi utek alam karwas iswan. Bati ram teriwan. Bangan ni matita. Kama nibzelen swi ona yini ngopfungopfu loko ka hi languta ku hambana ka PR councillor na ward councillor ba loyi a nga hlawuriwa ku a korhokela muganga wo karhi kumbe ward yo karhi swi hambana kwe unless the PR councillor is deployed by the political party. Yes. The ward councillor voted by the community. So the party decides PR list, okay, we take this guy. No. Na swi twa kwakwalaho ka ku vandla ri ta teka xiboho kambe va tirha yini mi ta ku a va tirhi nchumu a hi twana Floyd loko ri ka va tirhi nchumu a hi vuleni ku a va tirhi nchumu Bona ba tirha because of
what council nga bitele ni bona bangana puna go okay ta wa dia so kwa ba se deliver council wa fumbeta ka lo ba kota go bona but vote ala ba bona bona sa wa ni go serago for example ma ka malamlele mutse abantu ka malamlele mo gore imani PR council yini ni tima ka mdela gore ai na tima wa council ai so PR council ai nemetwe botame yeah enkom ntawu ya ka n'wina prof imani tekana loyi enhlekani minjhani botame mpfukile njhani mina masangani kwa ka tiyanga mogoro ne yes matoi botete maka ANC man tisa ku vava ngopfu botete hi ku i party leyi na van'wana hi sapotaka ku vava yini mativa ni twa ku vava loko mi kuma ku ri se swirho leswi swi nga ka ANC hinkwaswo swi tikombe nga ku swi ta tikuma hinkwaswo swi ri a henhla ka minandzu yo karhi the way sweswi ace mara xi landzisaka swona because swi tikomba nga ku se va lava ku potana hi wun'we ma yi twisisa ene loko se va potana hi wun'we swi vula ku se hi tlhelela ndhawu because ku ta fanele ku sunguriwa kabinete yin'wana leyi nga ta rhwala tiko ma swi twisisa botete kambe ni byeleni loko va potana hi wun'we ivi hi tlhelela ndzhaku hi ya ka kabinete yintshwa swi ta onha yini hi tsandzeke kwini loko president Zuma va nghena va ku va cinca kabinete ku ve ku cinca kabinete va cince vanhu ka tiposition to karhi a va cincangi vanhu ku susiwa munhu ka xitulu at all ku ve swayipiwa vanhu loyi a ri ka agriculture a nghenaha loyi a ri ka leswi a nghenaha sweswiwani loko va potana va famba swi vula ku ta vanhu vantshwa same thing le ka Ramaphosa ku na ncinco wa vanhu lava ku ri ku okay loko mi susa hala mi swi vona ku a ni tirhi mi ni yisa hala mihlekelo ni ta fika ni tirha na botete na mitwa sweswo maswanganyi na mitwa leswi mi vulaka se swi vula ku leswi n'we mi chavaka swona hi leswi nga ta va swi ri kahle hi ku a ni se swi vula ku loko ku ri ku va potapotana ivi va famba ku ta vanhu vantshwa ku ta va nkarhi wa kahle wa ku se ku ta hina vantshwa ma swi vona va ta va huma kwini lavantshwa mina nkarhi nga swi lavi ku volunteera ku hi ya mi vhotela hi ku hi vhotela pet kalanga voteti wa vanhu dlaya leswi humelaka ANC ene ni tsundzuka marito man'wani Mandela nga tshama ma vula ne loko a nga ha tsundzuka ku ri lembe rini a ku na ANC leswi hi nga winisa swona hi humesa mfumo luwa wa democracy na ANC loko vana yi nga ndli swona hi fanele hi susisa swona mara just because sweswi hi le ku tsandzekeni ala ni swi tivi hi tsandzeka kwini ma twisisa because ku ri ku hi vona va hi tirhi ANC ku suka ka mfumo luwa wa after Mandela botete ANC a yi hi pfunangi nchumu matani a ni ri kaya ni vutisa mkhegula ni ku xitarata leyi gine ri khuleriwa hi botete mina wa 85 xitarata yi gine khuleriwa before me ni beburiwa nemetwile botame mara botete swi vava ngopfu botete maswanganyi nemetwile botame nkensiri botete na inkomo yimani hundza la ni ya ka prof hi twa ku va angula va ku yindla ka lexi xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero mukela lona FM MEC wa timhaka ta rihanyo Limpopo dokodela Phophi Ramathuba hi ta va kha hi bula na vona sweswiwani ntlhanu timinete ku bela awara yan'we hi languteka timhaka ta xitiviso lexi tivisiweke hi holobye wa timhaka ta rihanyo eka siku ra namuntlha ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta nsawutiso hi ndlela yoyoleyo seke mi nga vukayela nkarhi wolowo na ri na vona Professor Rhulani Hanyani i muhleri wa tipolitiki lava hi nge le ku fambeni na vona ka nhlekano siku ra namuntlha prof mi angula mukuyini loko vayingiseri va kha va vulavula hi timhaka leti un'wana a ni tshembi ku maswanganyi a nga va ongetelela ku xitarata xi dine ku khuriwa hi 85 a nga si tswariwa hayi vahlavi a vo ngetelela a vo fane va teka timhaka va tisa kwale Luthuli House loko swi koteka va tisa kwale sorry a Polokwane va hlamusela ku hala ka hina hala ku hava ku khulela ka patu ene swi teke nkarhi wo leha kambe xin'wana lexi xi byela ku humelela yini between our residents na mfumo i ku wonge ku na gap leyi nga kona hi tlhelo ra vutivi bya mafambiselo ya mfumo. This is what we call civic apathy. Mo languta loko masipala wa Giyani wu release drafts ta IDP, the drafts ta budget
ku i vangani lava tshamaka a Giyani lava nga ta ku mo hi rhumela email kumbe SMS kumbe papila hi roxe hi vonisa masipala swiphiqo swo karhi hikuva nga ku ka hina leswi IDP yi nga shopping list ya masipala leyi nge a ku vi na patu andhawini yo karhi. How about hi manyana hi patu hi va na town hall instead leyi in turn yi nga ta informa timhaka ta budget na hina vanhu a hi tekeni responsibility hi nga tikumi hi ri aka situation laha swi swo karhi loko se swi endlekarile eve ku hayi mfumo lowu wrong va hi tsona mati va hi tsona electricity kambe va le ku akeni ti-town hall a ivi hina lava hi byelaka mfumo including timasipala ku leswi vanhu va swi lavaku hi xihatla hi leswi na leswi na leswi na leswi na leswi so line ya communication between vaakatiko na mfumo a yi vi kona kambe hi nga rivali ku vaakatiko hi vona vinyi va power. Vayingiseri va Munghana Lonene kuna judgment ya Mafikeng ya hambi December hambi January Gauteng municipality versus Gauteng Residents Association. La association inga kuma judgment to its favor. Swiphiqo swi swa mati swi swa sanitation. Namuntlha Resident Association na masipala hi vona lava va fambisaka masipala. That judgment is very important. And lero unge vahlayi van'we vayingiseri van'wina va nga va na judgment yaleyo leswaku mundzuku loko masipala wo karhi wu nga ndli swona hi koleka ti-R2 per household hi lava loyara loyi a nga ta hi nyika service pro bono hi teka masipala yaleyo a court leswaku ti-service delivery yi nga vi compromised. Hayi leswiya so hi ta nghena asitrateni hi siva van'wa timovha ya fayetela nhundzu ya mfumo na hinkwaswo leswiya swi hi tlherisela ndzhaku. Namuntlha we are empowered and it's important ku va maswanganyi sweswiya va nga fona va swi twisisa ku there's room to correct certain things. The first caller I think hi fanele hi twanana concept ya deployment a hi na problem na yona mafambiselo ya deployment hi laha ti-problems ti nga kona. Mathebula sweswi a nga na power aka region kumbe a nga na power aka province i ta deploya maxaka yakwe hi laha problem yi nga kona. And Budpet hina van'wani hi nga train ti-councillors for the last 19 years through SALGA, University of South Africa, University of Pretoria, laha ni nga kona sweswi Northwest University. Vo tala lava va nga aka ti-key strategic positions namuntlha aka timasipala ta hina are former teachers. Nkarhi wu ve kona na to train them on issues of public administration. Ni ve va na case Eastern Cape ni ri a Water Sisulu ni ri ku traineni nkulukumba un'wana during lunch ataka mina Hanyani tone down man swilo leswiwani ha swi vona kambe hi ta swi lunghisa. Mina I'm a former principal ya xikolo xo karhi I'm sitting na budget ya 160 million. Munhu yaloye a nga si tshama a khoma 160,000 rand. Yeah, no. Ita endla yini million lewa? Ai. No, ni khomele yona kwalano prof hiku lava ku twa rito ra n'wina ro hetisela loko ni vuya mavhengeleni ku yisiwa kwini mahlweni leswi mi nge le ku teni naswona ni vona ngeti loko tani xaka u swi tekela nhlokweni a hi ta wisa ku hisa mapatu lama hina hi tlhe hi va na ti-pothole hi ndlela ni khomele ni tani mingisero Munghana FM a hi buleni na prof hi hetisela na vona loko se hi vuya hi ta nghenisa advocate Tsietsi Ramathekisa hi lava ku va hi byelanyana kantsongo kahle ku endleke yini hi timhaka letiya ta ku tsariwa ka nhlamulo kusuka ka president khale ka president Jacob Zuma nako swi vula yini andaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM komba ndlela imani hi hetisela na Professor Rhulani Hanyani lava hi bulaka na vona kanhle ka na siku namuntlha prof a hi hetiseleni ku na timhaka leti ta
ta khale ka president van'wani veri indlopfu leyi nga kwandlwini yi le ku vangeni ku tikeriwa ka vandla leriwani loko mi ka mi hetisela bulo ra hina namuntlha mi ri yini loko mi languta leswi swi nge le ku endlekeni exikarhi ka vandla ra African National Congress na khale ka president Jacob Zuma? But Pat, swi nga hi hlamarisi leswiwani leswi swi endliwaku hi khale ka president hi leswi hi swi tenaku ku it's politics of victimization. Va tikuma va ri vona lava va victimizewaku loko ku nga ri commission i apex court, our constitutional court, loko ku nga ri yona a va kumi support ka political party ya vona. It can't be. The former president sta lava se va sungula ku vona tlhelo ro teka responsibility aka leswi swi nga humelela hi nkarhi lowu a va ri president ya tiko. Already lava commission va ri ka hina, there are almost 40 witnesses leti tinge president a va swi tiva kumbe president a va ri part ya ti-transactions to karhi leti ti nga fambangiku hi ndlela. So what does this tell me? Swi ndzi byela ku khale ka president se vo avoida ku ya testifya avo hehlisiwa avo ni nga swi vekisa kwini a hi witness vo fane va ya testifya kambe testimony ya vona leswi chavisaku i ku loko se va ta va nyika ti-files letiya ta 40 swi ta va karata, which will then bring damage hala ka vandla ra vona ra RET. A swa ha ri secret ku va hala ka vandla ra RET, ene loko swo tota vona vo tala swi ta tlhe swi va tota. I problem leyi nga na former president yaleyo. Ni mi twile prof. Yeah. Nkarhi wa n'wina ni wu khensile swinene ku dya ku engeta. But that ku khensa mina. Inkomo. Loko prof va fambisa sweswiyani nghenisa mutiwa nawu professor advocate dokodela Tsietsi Ramathekisi ni themba na vona swa ha ri kule ku va professor dokodela hlekani enhlekani muhaxi na vayingiseri va munghana lone. president khale ka president Zuma a va languteriwe ku va fane va hlamula ku ya hi laha mi nga bulana hina ha koho hi ravunharhu kambe a va hlamulangi swi vula yini? Swo vula xin'we ku president na court leyi kulukumba leyi constitutional court va tsandzanile. Swi vula ku sweswi a ka ha ri hava ku languta matlhelo man'wana ku lo sala ku court leyiwani yi teka xiboho ku nga ri na swilo leswi khale ka president va nga swi fayila ku ya hi laha va nga komberiwa ha kona kumbe ku ya hi laha va nga directiwa hi yona hi constitutional court. Sweswiwani a ka ha ri hava swin'wana va nga ta fayila, a va fanele va fayile affidavit, a va yi fayilangi va lo fayila papila leri papila ra koho ra ha komba ku va ri a va lavi ku nghenelela na koho va tlhe va veka khoto leyiwani a khombini ku a ka ha ri na kun'wana laha ku fanele ku yiwa kona hi kumbe na leswi swi endliwaka hi constitutional court a ni nge ngheneleli, a ni yimi na swona hi ku a ni khomiwangi kahle nakona na swi tiva ku constitutional court se already yi teke xiboho xa ku yi lava ku ni lahlela a jele naswona se ni ti lulamiserile ku loko yi ni lahlela jele ni ta. Kumbe loko Chief Justice va tsale papila va kombela ku va nyike xileriso kumbe ku xikombelo xa ku a va tsali loko va tsala va nga hundzisi maphepha yonge ivi va tsala va nga hlamuli leswiya va tlhe va tsala va hundzisa na maphepha ku nhlayo ya maphepha swi vula yini? Hi laha ni kombisa ku khale ka president va kombisa ku vona a va le ka swona leswi constitutional court yi nga ka swona, a va lavi ku landzelela leswi constitutional court yi va byelaka swona hi ku va ri va ti humese khale ka process leyi constitutional court yi nga ka yona ku ya hi nandzu lowu wa contempt of court. Hikwalaho va nga fayilangi affidavit va lo tsala papila kunene, nakona papila ra kona ri tlhe ri hindzisa kumbexani xipimelo lexi a va nyikiwile. Se papila a ri loko hi tirha hi court hi mafambiselo ya court
papila a rova na ntiko u fana na loko a swi ndliwe ka affidavit. Se sweswiwani swo vula ku a va landzelelangi xileriso na xin'we xa constitutional court, and constitutional court sweswi a ka ha ri na swin'wana leswi va fanelaka ku va swi kombela ka tatana Zuma a handle ka ku va teka xiboho lexi va fanelaka ku xi teka ku tanihi khoto ya nawu. Kuve ni sale makumenari wa second advocate kuve swi hoxekile ku va khale ka president va ku loko mi ni byela ku ni fanele ni languta ku ni lava ku xupurisiwa ku yini kuve se mi teke xiboho ma ni byelela yini swi hoxekile ku va teka ndlela leyi. Xiboho xa ku va ta xupurisiwa ku yini a xi tekiwangi, kambe xiboho xa ku himpela va tlule ku lerisa ka court kumbe leswi swi nga hi veka ka nandzu wa contempt of court, hi leswi se swi nga rivaleni, hi leswi se swi tivekaka na constitutional court se xiboho xa lexo yi xi langutisile, kambe ku va fanele va xupuriwa njhani a swi nga si langutisiwa. Se loko va ku se na swi tiva ku mi teke xiboho xa ku ni ta xupuriwa hi ku yisiwa a khotsweni, va ka va veka court leyiwani ku ri ni ta ku va ka yi veka ku ri a khumbini ka hala kun'wana laha yi nga ta ya kona, na loko se ya teka xiboho xa ku va ya khotsweni kulukumba Zuma yi ta ku a ni vurile ku xiboho lexiwani a xi tekiwe khale ku ri ku ku nga ri swona. Hayi ni mi twile advocate, ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Ni khensile inkomo advocate tsietsi Ramatshekisi a hi kumeni mahungu ya misava na bongi n'wa mun'wanati Maluleke ya bongi. nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. sa inkombo timinete mingisiro mugana lona FM kupita awara ya 13 akwamukela eka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka mugana lona FM akomba ndlela ni khalanga pet mathebula in'wana risumati wa jimo wa xithangoma xingiritano wa cacana makunelo wa ndandadzi i kha hi nghena ka xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula hi ta va hi kha hi rhurhele MEC wa timhaka ta rihanyo Limpopo dokodela Phophi Ramathuba hi bula na vona la hi xitiviso lexi nga endliwa namuntlha xa timhaka ta nsawutiso wa vanhu ngopfungopfu ku titsarisela ka koho ku swi ta sungula rini ku endleka yini hi ndlela yoyele mange hi tinkarhi va amukela hi bula na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha MEC nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Nhlekani khalangana vayingiseli hinkwawo na ku khensa nkarhi mi nga nyika wona. Namuntlha mi vinduke ngopfu na swi tiva ku munhu wo ka mi nga vinduku ma vinduka na masiku kambe namuntlha mi vinduke mi languta ka timhaka ta ku se mi lava ku lava va nga na malembe yo karhi va titsarisela ku va ta kota ku sawutisiwa hi nyikeni xifaniso xo kahle ku endleka hi la MEC. Leswi swi fanela ku swi humelela i mhaka ya ku munhu un'wana na un'wana loyi a fanela ku ri a kuma murhi loyi a tlhaveriwa i fanela ku ri a titsarisa ka system ya hina ya electronic system leyiwani hi leyiwani hi tirhisaka sweswiwani hi tlhavela vatirhikuloni va rihanyo yi na linki ka lava ya va SAPRA, yi va na linki ka National Department of Health, yi tlhela yi va na linki ka swibedhlele hinkwaswo hambi i swa private hambi i swa mfumo, yi tlhela kambe yi va na linki ka medical aid hinkwato. So that is why i system leyi ro sungula ku la Afrika-Dzonga hi ta va na system yin'we ya ku va na ya rihanyo ka vaakatiko hinkwavo. Se leswi swi ta va ku swi humelela i mhaka ya ku I think namuntlha na nhlekani yi ta va yi ri yi ri open i khale yi ri koho because a hi tirhisela for va rihanyo ku register sweswiwani hi ta va hi registerisa ku sungula around 4 na nhlekani ku ta va ku ri hi pfulela vaakatiko lava vakhegula na vakhalabye munhu un'wana na un'wana loyi wa va na malembe ya ku tlula 60 i ta kota ku nghena ka system leyiwani a titsarisa ku ri nkarhi loko wu fika hi n'wi rhumela SMS a ta ka xibedhlele xo tari kumbe tliliniki yo tari a ta a tlhaveriwa a kuma murhi wa yena. Se leswi vaakatiko va fanele ku swi tiva na swi tiva ku xivutiso xo sungula from n'wina khalanga ni lava ku mi hlamula mi nga xivutiso i ku xana MEC ma swi tiva ku laha xifundzankulu xa Limpopo i matikoxikaya vanhu va ka hina na vanhu mi vulavula ku hi age group ya koho ya malembe ya 60 leswi swo hlaya na swa ku twisisa technology se nge swi koti na ti-network ta hina laha xifundzankulu xa Limpopo ti problem mi ta swi endlisa njhani
xo sungula Khalanga ha yimele va National Department of Health va hi nyika ti-accreditation ta ti-facility leti hi nga ti rhumela ku ri hi lava ku ti tirhisa ku ri i tona ti-vaccination center ta kona. Loko vo hi nyika ti-accreditation ta kona hi ta kota ku mi byela n'wina vaakatiko ku ri loko i nga swi koti leswi swa ku tirhisa technology, famba ka center ya kusuhani na wena va ta ku pfuna ku rejistara. I xo sungula. Xa vumbirhi, ku tlhe ku va na ti-cellphone leti hi nga ti xava loko tin'wani hi donateliwa ku MTN va hi donateli tin'wani ta 5,000 hi tlhe hi kuma hi xava na hina a hi fana hi ti tirhisile ku rejistara vanhu loko hi endla leswiya swa house to house kumbe door to door screening ya vaakatiko loko xitsongwatsongwana xa sungula last year hi n'hweti wa March. Se ti-cellphone letiya a hi ti tirhisangi hi mhaka ya ku system leyi a yi yimele yena application ya kona app ya kona a yi fikangi nkarhi loyi. Se sweswiwani hi teke xiphemu xa ku ti-cellphone hi ta va hi ti nyiketa ti-community health care workers ta hina hinkwato ti fika around 10,000 va ta va kuma ti-cellphone teto. Hi lava ku ri vona ha va trainer vhiki leri ri taku hi ta va hi va trainer hi ku va nga pfuna njhani vaakatiko ku rejistara. Ti-community health care workers ta hina i tona ti ta va ti famba ti nghena mindyangwini ya vanhu ti va pfuna ku rejistara, because leswi swi tsakisaku hi ti-community health care worker ta hina i vanhu la sweswiwani va tirha ka ti-community. Un'wana na un'wana i na wadi ya yena, wa swi tiva ku ri ka wadini ya mina vakhegule kumbe vakhalabya i va mani, vanhu vo va na mavabyi ya tichukela na ti-high ku i va mani. Se wa swi tiva because wa yi tiva na kona loko a nghena na vaakatiko va n'wi tiva ku ri loyiwani i home based care ya hina. Se swi ta hunguta leswiya swa ku vanhu va nghena va pretenda ku ri va huma ka ndzawulo ya rihanyo va te ku mi pfuna ku mi khavela. So ndzi lava ku ri ndzi emphasize ku ri ka vaakatiko loko munhu loyi hi ta n'wi rhumela ku aka n'wina ku ri a mi pfuna ku rejistara i munhu loyi n'wina mi n'wi tivaka mi ri vaakatiko, i khale a mi pfuna hi ku languta ku a mi na mavabyi ya ti-TB kumbe leswiya swa ti-HIV and AIDS kumbe leswi a mi pfuna hi ku mi tisela maphilisi na swilo swo tani. So hi ta va hi tirhisa vona, so ma va tiva i vanhu lava mi tshamaka na vona, hi nge tisi munhu loyi mi nga n'wi tiveki. So hi swona sweswo hi ta va hi swi endla hi ri xifundzankulu xa Limpopo. Xo hetelela ka leswiwani swa network hi sungule ku tirha na vona va ti-service provider because hi endle hi va komberile, so va te hi va nyiketa swibedhlele leswi swa ku va na problem ngopfungopfu ya network connectivity, ku fana na xibedhlele xa George Maseve, xibedhlele xa le Vutlokwa na laha xibedhlele xa Mankweng ku na ti-site to tala a ti na yona network connectivity. No nyika examples. So swibedhlele leswi hinkwaswo hi va rhumeli hinkwavo ka vona, hi va byerile ku ri hi kombela va prioritizer so that loko vo kota ku hi pfuna hi network connectivity a ho kombela vaakatiko because va van'wani va vona va hi hlamuserile ku ri ku fana na lava ya va Vodacom va ku le ka George Maseve vaakatiko i vona va yiva ku ti-battery ta swilo swa kona leswi va swi tirhisaka na leswi swa vanhu van'wanyani va hisa tona va ku i swilo swa ti-4G na yini loko va hembelana hi swilo swo tani. Se a ndzi ku ka vaakatiko a hi pfunani hi tirhisana ku ri hi kota ku hayeriwa hi kota ku tlhaveriwa. Loko ho kuma murhi loyiwani hi tlhaveriwa hambi ku ta third wave ha swi tiva ku ri hi ta pona, mara loko hi ya kumi murhi lowuwani loko third wave yi ta ku ta va ti-problem. Ni lava ku loko se hi ta hetisela dokodela hi ta languta ka timhaka toleto ta ku xiyimo xi njhani loko swi ta ka timhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID eLimpopo. Kambe a ni lava hi langutanyana katsongo loko ku ta timhaka leti ta mapfhumba ya mixaka loko ku tala ku va na leswa ti-fake dokodela, van'wani va ku ka hakeriwa, van'wani va hakerisana, a ku nga vi na la ku hakeriwaka kumbe ku ta hakeriwa loko mi kha ku ti tsarisela kumbe ku va munhu a lulamela ku ya tiva ku ye ya sawutisiwa kwihi, ya tlhaveriwa kwihi. Mfumo wu vulavurile na loko hi sungula ku ri murhi loyiwani munhu un'wana na un'wana i fanela ku ri a wu kuma, hambi munhu wa tirha hambi munhu a nga tirhi, hambi munhu i na mali hambi munhu a nga na mali.
because vutomi I bya nkoka ka mfumo wa Afrika-Dzonga. Leswi ni lavaka ku kombisa I ku muakatiko un'wana na un'wana hi nge n'wi hakerisi ku ri loko a kota ku fika a kuma murhi loyiwani. Leswi hi nga swi kombisa I lava ya lavan'wana va ta va ya ka ti-private, hambi van'wanyani va nga tirhisa ti-medical aid ta vona. That's why ni kombisile ku ri system leti ta hina ti-linked na tona. Swi vula ku ri loko mina ndzi tirha ndzi ri Dr. Ramathuba, because mina maybe ni kota ku afford medical aid kumbe ni na mali, ni nga kota ku hakela hi mhaka ya ku ni ta va ni subsidize mhani Magezani lava va nga tirhiku va nga ri na mali. Hi ta va hi tirhisa system leyi hi faneleke hi tirhisa hi leswi hi vulavulaka swona hi ku national health insurance. I mhaka ya ku rihanyo ri fanele ku ri va free ka munhu un'wana na un'wana. Lava va tirhaku va fanele ku ri va subsidize lava va nga tirhiku, lava va ku na timali va subsidize lava va nga ri na timali. Se hi swona leswi hi ta va hi swi tirhisa. Se ka vaakatiko munhu loko o ta ka n'wina a ku ni lava ku n'wi tsarisa mi ta kuma murhi mi ta jumpa queue, mi tiva swi ku munhu loyo I fraud wo lava ku mi tekela mali, nge mi nyiki murhi wa hina wu ta va wu khomiwa hi vanhu va tirhaka ka rihanyo ene va ta nyika vaakatiko va nga va hakelisi nchumu. Se mi nga pfumeli vaakatiko, na swi tiva ku ri vanhu va hina vo tala mi ta va mi nga endla njhani ku ri mi jumpa queue, mi ta jumpa queue mi hakela mali mi nge wu kumi murhi mi ta wu kuma ka vatirhi va rihanyo mi nga hakelangi na nchumu. A hi hetseleni MEC, timhaka ta vukona bya xitsongwatsongwana xa COVID sweswiwani byi njhani a Limpopo loko hi kha hi languta ka ku chava loku nga koka kumbexana ku nga hetelela ku va na third wave, van'wani va chava ku nkarhi lowa ma Good Friday kumbexana hi tikhomangi kahle, mi ri yini n'we? Leswi ndzi lavaka ku kombisa I ku ha swi vona tinomboro hambi ta ha ri hansi, mara ku sungula ku va na ti-problem tin'wanyani. Loko mi langutile ni sungula ku kombisa ku ti-cumulative number ta hina sweswiwani ta ha ri ka 63,427, ta ha ri hansi. Recovery ta ri hina ta ha ri 60,966, mara ti-active case ta hina a ta ha fani na vhiki leri nga hundza, ti ye henhlanyana ti-active case ta hina ti le ka 210. Se ti-death ta hina ti tlule 2,200. Se sweswi hi nga swi vona ku active case index ya hina ya ri hansi ka 3.5, mara loko mo languta masipala wa Thabazimbi active case index ya kona ene yi fanele ku ri yi va hansi ka 10. Loko yo sungula ku va 11 hi va nyiketa khala liya ya yellow ku ri ku sungula ku va na ti-problem. Loko yo va 20 hi ta declare masipala wa leyo ku ri se va nghene ka another third wave. Se masipala wa le Thabazimbi index rate ya vona yi le ka 25.6. Ene mi ta tsundzuka ku na second wave ndzi sungule ku vona ku ri na ti-problem le ka masipala wa Thabazimbi. Hi vona tinomboro ti sungula kona ku ya henhla swinene. Se swi te swi nyiketa hi tikuma hi ri ka second wave. Se na sweswiwani swi sungurile ka Thabazimbi. That's why hi sungula ku va na ku chuha. Ku ri swi vula ku leswi a hi swi chuhile ku ri swi nga va kona hi nga si kuma murhi, u nga ku sweswiwani swi ta endleka. Because loko mo vona na national va se va vulavula ku ri Nelson Mandela Day yi sungurile ku kombisa ku tinomboro ta kona ti ya henhla. Ene mi ta tsundzuka ku ri hi koho va nga sungula ku va na second wave Afrika-Dzonga hinkwawo, then ti-province tin'wana ti landzelela. Se na hina laha xifundzankulu xa Limpopo hi sungule hi masipala wa Thabazimbi ku landzelela mimasipala yin'wana, then hi nghena ka third wave. Se sweswiwani I ntiyiso ku ri tinomboro ti sungula ku ya henhla, a ta ha tshamiseki ka leswi swa ti-active case ta hansi ka hansi ka 100. A ndzi kombela ku vaakatiko va vhiki leri nga hundza a hi vulavula ku hi siku rin'we vanhu lava testaku positive mi ta kuma ku ri 5 kumbe mi kuma va ri 8 masiku man'wana. Sweswiwani no nyika example ya tolo I 31. Se loko hi vona tinomboro loko ti ya henhla every day, leswi hi swi langutaku I ku kumbexana na Good Friday yi contributile, because vanhu lava va nga kuma xitsongwatsongwana hi Good Friday va sungula ku testa positive sweswiwani loko vhiki ri nga hela.
mara leswi swi ni comfortako i ku Friday a hi chuhile ku ri yi nga endla ku swi biha swinene ku fana na masiku ya tikhisimusi a swi bihangi swinene ku fika sweswiwani mara a ho kombela ka vaakatiko ku sweswiwani swi sungula ku nga ku swa sungula ku onheka ndzi kombela ku ri hi tikhoma kahle hi nga tshiki ku mbala ti-mask na ku sanitizer kumbe ku hlamba mavoko ya hina na ku endla ti-social distance. MEC hi khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina loko tshika ku va na swin'wana hi ta mi khwenuta na n'we loko mi ri na swin'wana mi hi byela ku ndlela leswaku hi kota ku lemukisana na rixaka ku ya mahlweni khensini nkarhi wa n'we inkomu khalanga a khensa MEC wa timhaka ta rihanyo eLimpopo dokodela Phophi Ramathuba va kha va vulavula hi timhaka letiya ta nsawutiso lowu sungulaka eka awara ya mune ndzhenga wa siku ra namuntlha xin'wana lexi kumbexana hi faneke hi xi lemuka ku ya mahlweni ku ri loko ku ri ku vanhu lava hi vulavulaka hi vo vakoko wa hina va buti wa hina va mhanikhulu wa hina va papahulu wa hina a va na vuswikoti loko swi ta ka timhaka ta ku nghena ka thekinoloji hi ndlela leyo swi kahle ku na n'we mi hi languta n'wina ma ha ri ku vantshwa mi va pfuna ku endla tani mi va pfuna leswaku va kota ku nghena va yisa amahlweni ta mi nyiketa link leyi mi fanele ku mi yi landzelela loko se mi fanele mi ti tsarisela kambe sweswo ni ta swi endla mingisero wa mehe a ndzhaku ka loko ni ta va ni vuye laha ra wena u yiseka xiyimo xa le henhla hi matimba na ku fika ka SABC loko vayimeri va vona va swinavetiso va ri na mali leyi nga xikarhi ka 10 na 50 million rand hi lembe u nga ringanela ku nghenela mpfuneto wa bindzu ra wena hi 25% ya mbukuto wa nkarhi ku navetisa loko vayimeri va wena va ri na mali yo ringana 10 na 50 million rand hi lembe u nga qualify ku mabindzu ra wena ri va na mpfuno wa 25% ya bonasi ya ku navetisa eka switichi swa SABC eka wani rand yin'wana na yin'wana loyi tirhisaka na hina nghena eka sabcgroupsales.co.za ku kuma vuxokoxoko byo tala mayelana na 25% ya bonasi yo tlakusa bindzu ra wena kusuka eka SABC ku na swipimelo. Xana a wu swi tiva leswaku nkarhi wa 2020 return of earnings wu fikile? Yini? U nga vuyisa 2020 return of earnings ta wena kusukela hi ti 1 April ku fika 31 May 2021. Ku fayila, nghena eka labour.gov.za u tshikelela online services ivi u tshikelela ROE online nakambe tshikelela eka employer registration and ROE. Tsundzuka leswaku siku ra ku pfala ku tirhisela 2020 ROE i ti 31 May 2021. Ku kuma vuxokoxoko byo tala bela riqingho eka 0860 105 350 kumbe 0800 321 322 kumbe rhumela swivutiso eka CF call center at labour.gov.za. The Compensation Fund yi tirhela wena. Low i mfumo wa sports bar xa wena loko ri hava HD TV emakhombini xana u twa ku ri na ku tsakisa hi mhaka ya leswaku sports bar lexi xi twerisa vusiwana naswona ku hava vanhu laha ku nga va xo tsakisa lexi humelelaka naswona mutirhi wa le bareni Steve u tlanga Candy Crush hikuva u khomiwe xivundza kasi lowu hi mfumo wa sports bar xa wena lexi nga na HD TV emakhombini. TV ya wena yi ku tirhela hi tinghitsi yi khome kahle hi ku hakela TV license ya bindzu ra wena nghena eka tvlic.co.za kutani u hakela hi ku kahlula eka inthanete hambi u ri kwihi nkarhi wihi kumbe wihi. Limpopo Community Education and Training College swikombelo swo amukeriwa eka lembe ra 2021 se swi pfurile eka swifundzatsongo swa hina swa ntlhanu na le ka tisenthara ta hina tikulu ta 20. Limpopo CET College yi na tidyondzo to hlaya ni ku tsala certificate xa matric lexi nga tiyisisiwa minongonoko yo dyondzisa mitirho ya mavoko tanihi ku endla acha ku vumba na swa vuhlalu na nhluvukiso wa vaaki. Tsundzuka hi ta kombela pasi ra wena vumbhoni bya vutshamo na mbuyelo wa tidyondzo ta wena vuxokoxoko 015 753 0000 kumbe at Limpopo Community Education and Training. Xikongomelo a hi nduma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. ila nga kona mingisero mngena lona FM ani ko kumshana ku ta ku ngene leswi ndava ku swo a swa ha nghenangi se leswi nga nghenangiki mingisero me a hi mahlweni ku ramba hi le ka 015 297 1855 kumbe tirhisa mathebela dp@sabc.co.za sale timinete ntsevu leti hi nga ti tirhisaka kahle mina na wena hi kota ku vona ku hisa ku yini mahlweni hi tiva yini hi lemukisana yini hi ndlela yeleyo kambe ke andaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. ANC a yi tili kahle loko yi fanele yi privatize timayini hi mhaka ku
ani vuli ku vanhu va pfumelelana na mina Yes. mara a yi endlile kahle hi mhaka ku loko swi ya ka government na mi byela tatantiwu munhu i ta huma na saka ra golidi kwayo a nga sechiwi hi mhaka kulukumba wa timinerali na yena u ta huma na rona a byela tigadi ta ku hey teka ntsaka riri mi huma na rona mi nga sechiwi ni ta mi nyika sweswi swa nga tela ku a va sala ndzhaku loko va fikela va fanele va sechiwa ku va tshikeni va famba na mina xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero me hi le ka 015 a hi kuti ku n'wangulo wa weka mhaka leyi nga ka yo ku nga va u kha u famba njhani loko hi kha hi languteka timhaka ta mahungu lawa kumbe u nga hi khomela wona ku ya emahlweni hi ndlela leyo 25 timinete ntsena ku bile awara liya ya 12 ya 13 ku nga ri khale ku ta nghena nakona ko luwa wa dzumba na mina hi ndlela yo leyo 015 i nomboro leyi hi tirhisaka hi kota ku vona ku u yisa ku yini a mahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi languteka mhaka ya matitsariselo ya ku va u hetelela u tikuma u ri na ku va u ya sawutisiwa swi na nkoka ku va vanhu va hetelela va swi landzelela leswi hikuva ku tiva mani ku lwisana na xitsongwatsongwana lexiwani swo lava hina hi yima hi milenge hi ndlela yeleyo hi kota ku va na vutihlamuleri ku endla leswaku hi ta kota ku va ku langutiwe ngopfu ka timhaka leti ti fambelanaka kumbe leti ti kombaka ku u hetelela u tikuma u ri kwihi u nghena ka vaccine vaccine.enroll .health.gov health.gov.za hi ndlela leyo swi endla leswaku u kota ku va u ya amahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta hi laha u nga kotaka ku titsarisela hako loko swi ta ka timhaka ta ku va u ya sawutisiwa swin'wana swa leswi nga ta laviwa i nomboro ya wena ya pasi kherefu ya laha u tshamaka kona hi ndlela yaliya tsundzukani ku sawutisiwa wo langa kambe swi nga endleka hi ku tsakela ka mfumo i ku un'wana na un'wana a fanele a nghenela pfhumba leriwani a hi tweneni lowu mingisela nhleka hayi batatiscara vitula pitol inkombo to mina mina ni nga vutisa hi leya vaccine leyiwa ku na va twa dokodela photira mathuva va busy no vanhu va fanele va tlhaviwa ku ri hala a USA sweswiwa ku kumeka ku vanhu lava vaccinata hi ku vandla yini va tiya ngati so why ku va ka promotiwa ku vanhu va fanele va tlhava ku ri na kwala yi suspendiwini yona vaccine ya ha yimisiwini kantsongo leyi nga yimisiwa vaccine a ni hlamuleli vona kambe no ringeta ku pfuna ka vutivi lebyintsongo lebyi na mina ni nga na byo hi tlhela leri leyi nga yimisiwa sweswiwani i ya Johnson & Johnson yes kambe ke mfumo wu le ku vulavurisaneni na vatumbuluxi vo hambanahambana va ti-vaccine ku na ya Pfizer yi nge le ku fikeni na yoho yi nga ta ya mahlweni yi nyikiwa vaaki na vana va lava tsariselaka se swi nge yimi hi mhaka ya ku na ku yaliya a yi lo herisiwa yi lo yimisiwa nyana ka ha lava ku tiyisisiwa ku hi mpela ngati liya yi nga tiya ya vanhu lava ya a USA a ku ri mhaka ya xivangelo xa vaccine kumbe a ku ri mhaka ya ku hi ku na yona COVID-19 hi yoxe ya endla ku ngati yi tiya ka ha ri laviwa vumbhoni byebyo sweswiwa so but ku angarhela ka u yimisiwe ti-vaccine to ringana ku feyile liya yo sungula ya AstraZeneca ni sweswiwa hi leyiwa yin'wana na yona va vona ingaku ku na challenge ehenhleni ka yona a swi kotakani ku va rhanga va lavisisa ti-vaccine leti before ti ya tlhaviwa vanhu loko lowu va kuma ku hi tona hi mpela ti nga ku hi ndlela yaleyo swi va swi ri na challenge yin'wana ku ya amahlweni i tlhelo rin'wana ra kahle leri mi taka na rona kambe a le ka xiyimo xa kahle xa ku mini nga ya mahlweni ni njekisana hi yona ku kaneta kumbe ku a ni na vonelo vonelo ra n'wina ni ri tweni i ku vanhu a va tlhavi ku ya amahlweni mina ni ri ku ya hi nkarhi lowu nga nyikiwa na ku a hi se twa nchumu hi Pfizer a hi se twa nchumu hi ku na link ka lavaya va nga na blood clot na Johnson & Johnson loko swi tiyisisiwile va ku na link swi vula ku ndhawu leyi ta teka xiboho mina ni teki xiboho mina no mi pfuna ku kuma vuxokoxoko byebyi mi byi tirhisaka ku ya
hlayisekeni hlayiseka mana ku hela ka vhiki ka kahle vutomi inkomo hlayiseka mingisero mina nokona ka humelerisiwe hi tinyiko Morgan Xivambo ni khalanga Pat Mathebula ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka emvulu handle ka sweswo mana ku hela ka vhiki lokunene mi hlayiseka ku dya hi ku engeta tata